Shalom, brothers and sisters, abakunzi ba New Legacy TV. Turabaramukije cyane aho muherereye ku isi yose. Imana wamugisha, Imana ibagiriye neza. Ndashaka kubabwira ko tubakunda kandi turabasengera uko bukeye n'uko bwije. Hanyuma uno munsi nakeneye ko tuganira ijambo ry'Imana. Sinovuga ngo ni ritoya, ijambo ry'Imana ntiriza riba ritoya, ariko ijambo Imana yashize ku mutima kugira tubasha kuganira umwanya mutoya, iminota mikeya cyane. Mbere ko dutangira, reka tubanze dusenga Imana kugira iki gikorwa Imana ibashe kubana natwe. Kristo, turagushimiye, turaguhimbaza ku rukundo dukunda, turagushimira ku migambi myiza dufitiye, turagushimira ku bw'uno mwanya Papa, izina ryawe rishigwe hejuru. Umwanya tugiye gufata tuganira na bene data across the globe, udushoboze, utubashishe, ntaba ari twebwe, ari wewe uganza muri twebwe. Ureke imbaraga zawe arizo ziganza muri twebwe, ureke ijambo ryawe ribashe gukiza imitima ari kure, yongere ikugarukire. Mu izina ryawe gusenze, amen. Hanyuma tucaganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abakolosayi, Abakolosayi umurongo wa mbere, chapter 1 verse 10. Igice cya mbere umurongo wa 10 haravuga ngo, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwama ibyamwa mu bikorwa byiza byose, kandi mugwiza kumenya Imana. Reka dusubiremo Abakolosayi chapter 1 verse 10 haravuga ngo, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwama ibyamwa mu bikorwa byiza byose, kandi mugwiza kumenya Imana. Amen. Nshaka kuganira ijambo ritoya rivuga ngo, kugenda kuko bikwiye ab'umwami. Kugenda kuko bikwiye ab'umwami, tumunezeza muri byose, mu byo dukora byose. Niryo jambo rito tugiye kuganira umwanya mutoya. Iri jambo nararisomye ndigira yishyurwa itari nini cyane, ariko ni ijambo nasanze riganira nanje. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ba kabiri 5 no ku murongo wa 17 baravuga ngo, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishasha, ibya kera biba bihise, byose biba bibaye bishasha. Amen. Kuba twarakijijwe tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, birasobanura ko twavuye mu bwami bumwe twimurirwa mu bundi bwami. Twavuye mu mwijima tuja mu muco. So Paul yandikiye Abakolosayi, yari yarababwirije ubutumwa, barakizwa. Ashaka rero kubashishikariza kuguma kugaragaza ubuzima bw'uwo mwami bakiriye, kugaragaza karagiteri, kugaragaza imico z'uwo mwami bakiriye. Arabandikira arababwira ngo, kugira mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose. Amen. Mwama ibyamwa mu bikorwa byiza, cyangwa mwama imbuto mu bikorwa byiza byose, kandi mugwiza kumenya Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuba twarakijijwe ntabwo ari amajambo gusa, ahubwo ni ibikorwa. It's our lifestyle, it's our everyday lifestyle. Gukizwa is not words, ntabwo ari amajambo, ahubwo ni ubuzima tubamwo bwa buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Imana cyangwa Kristo kuba yaraduhaye agakiza kayo, ashaka uko duhinduka tugere kameremere ka Kristo, tugaragaza urukundo, tugaragaza ubugwaneza, tugaragaze kwihangana. Nico Imana idushakaho. Ariko ikibabaje nuko tugaragaza au contraire. Twarakijijwe turabivuga mu majambo, but our everyday life it shows different, bigaragaza ibintu bitandukanye. What we speak and what we practice is totally two different things. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko Imana idushakaho, ishaka ko tugaragaza ubuzima bwa Kristo rather than speaking the life of Christ. Dufite abantu benshi bavuga uko they are Christian
amajambo yabo barabivuga, but ugiye kureba mu mirimo bakora in the everyday life ntibigaragaza agakiza. Yesu ashimwe cyane kuko twarakijijwe. Rero it's our everyday lifestyle, uburyo tuba nko mu miryango yacu, muri community, mu gihugu, nibyo bigaragaza. Abantu bagomba kudushingira intayi. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kugira tugende nko birewe tumunezeza muri byose. Tugomba kunezeza Imana muri byose, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza, tugomba kumunezeza, tugomba kunezeza Imana. Ngo kandi ikindi twama ibyamwa mu bikorwa byiza byose. Haravuga indi version y'Ikirundi, ariko ijambo ry'Imana ravuga twera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Christianity is equals bearing fruit. Christianity kuba warakijijwe rero ugomba kwama imbuto za mpwemu yera, urukundo, kugira neza, kwihangana. Rero niba warakijijwe izo rero utarabikwiza, you still have a long way to go. Kristo araguhamagara umunezeze muri byose. Hallelujah. Wame imbuto nziza, imbuto zigaragaza ba Kristo, imbuto zigaragaza umwana w'Imana. Ikindi kiravuga ngo kandi mugwiza kumenya Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikindi Imana ishaka ko tugwiza kumenya Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo my people are perishing because of lack of knowledge. Abantu banje novuga gute kibaragwa muza because of lack of knowledge. Imana ishaka ko tugwiza ubwenge, tugwiza ama revelation, tuyimenye, tuyitahure, tumenye ubwiru bw'Imana, tumenye icyo Imana dushaka. So brother and sister, reka nkubwire ngo mu bikorwa byose ukora Imana ushaka kuyinezeza. You have to go in a manner where unezeza Imana, mu kazi ukoreramo unezeza Imana, mu mashuri wigamo unezeza Imana. Nico Imana ishakaho. Ikindi bene data, Imana ishaka ko tugwiza kumenya Imana every day. Dusome ijambo ryayo, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo amajambo yose, all scriptures are breathed by God. Yahumetswe n'Imana kugira abashe gutanga instruction, abashe kwigisha. Nico amajambo y'Imana ashaka. Dusome amajambo y'Imana kugira turushurizeho kumenya Imana, kugira turushurizeho kumenya icyo Kristo dushakaho. Kandi mugomba kumenya ko agakiza ntago ari amajambo, ahubwo n'ubuzima, the life, the impact. So are you impacting? Hari ikintu wakora muri society, muri familia ya. If you are not impacting and yet you are a Christian, you are still a long way to go. So you need to evaluate yourself. So turangije tuvuga ngo bene data, Imana bawo mugisha, ariko twibuke ko icyo Kristo dushaka no kugenda nkuko bikwiye umwami, tumunezeza muri byose. Above all, tugize kumenya Imana. Let me pray for you. Kristo ndagushimira kuri abene data, tuganire rino jambo, reka iri jambo riganze imitima yabo, baryumve ibashe kubahumura, kandi komeza utubashishe kugenda nkuko bikwiye, tukunezeze muri byose. Above all, uduheze kugwiza kumenya. Ni mu izina ryawe dusenze, amen. God bless you all. Ciao ciao.